Ka Village Defense Primary Committee Nongstoin area ka badai ka wei na kisunjuk jong ki VDP ki bahap apo ka jingpet jong ka Nongstoin Police Station nen ka singi ka larakhe ka jing Dap Shisnem ha ka jing sakri jong ka Iaid Paidbah jong ka dong ka than ha ka ni ka si lawan ban sakhi but I mean CM ru do Deputy Commissioner ka West Kasil suba tilangwa kumu kungsan Superintendent of Police West Kasil District ba SG lingdo Women Police Sub Inspector ka kong DP Nongbre Deputy Superintendent of Police Nongstoin ba bi kharjana ban ka North East Network u Deputy Commissioner kumu kongsan lai ke jiro bat jingker khu kerdo ya barok Shipai Shnong u la kenturu ba kinayet trai lang rengkat perengkat bat ka Police Department bat rading khong ki kams ni ki balai phojai perman ra e song suk sain ha ka dong ka than hi barok wei kham chakai bani covid bat ka kita ni yang ni kita ki kroyu ba bam ya kita salam di barong hati sana kon sana jam kane kari yuni di ba penjat ki rangi nyong nongsem di ba penjat ni ke nong renyang bagi hati no ya BCM jadi kon sama jadi hari kami jadi te memang kami BDP kami memang ini Shipai Shnong jadi ini Shipai Shnong jadi district nak kerana sekarang barat dah kecil terus jadi kena bantai akan ya kita di Jigsnew kita nyanyi bang kita kenrai ha kali kata jadi lapin ipu ipieng ya kani kejinrakhi ta bapen long ka pi srali nadu sopian urkali ter bat lapen kot habishop hall Nongstoin layo ru ya kejingruai bakarpang na khmi creative society ba layo ru ban scam ya ki VDP CNE women swing da USP ka West Kasil district ha kani keju ka sni layo ru ban long ka awareness program halo ka phang ka jingsniu balai phojai bat ka jingsha ban benki kan thai bat ki khulung khna bat di samla kan thai minta kasih kakak sau terik November arja arho isim ni kini kita bagi long kita kuat papura injokular penintrai lem cinta randir ban rat di kong itik sniu menerukan klub kilawan lahirap ini berkreat awareness berkreat diberi responsibility government protocol sudah dibuat dia kan hong dengmas safety social distancing gini bro di kan bersama di berkreat kami dengan kecing dia kan new drops mentah alhamdulillah di hadun mentah menyeru dengan bersama nah kalian siap dengan anti narcotics task force head iba harunai kia trai Shipai ba ka VDP sini anam ni blak ni rat ni kong snon yu rakti mansyo kam dai ka diga crime dari VDP anteng buon ni sile no siswa sa kamera untuk hab report ni chingi ga kadon ki kilo bandai bandai ni kani kilo kuya ni bandai dan create awareness. Domestic violence, something that nimde macha, but also the trafficking also. Trafficking lo dikawai, dia bagi haban usia bah. Itu kisah tahu ibarat pok aja pok highway, pet ikut kiri kentai, kena lebih. Berarti uri uban urong rak dia kata dia trafficking. Ini adalah police department lo ni bersang, bandit kami respon nak. Dan orang hilang kemudian di trafficking case, ikan